Ing pekamo mo ng Disaster and Command Center, king probinsya naman, ing Pesinayan ngeni, king syudad ning Angeles, king pamuntok ning lokal na gobyerno niti. Iti maging maragula saop kanu, parikil king krimen, ang pong seguridad daring memalen, ang ining balita ng Gab Trinidad. Mismong Mayor Edgardo Pamintuan ing menguna king genapan a inauguration of the Angeles City Disaster and Emergency Command Center kaya bereng miyayaliwang pamuntok ning Angeles. Pepakit na laman suporta ring aliwang chairman, barangay captains, representative of barangay council at ring aliwa pang sangin ning gobyerno king segawang inaugurasyon agenap king mismong munisipyo ning syudad Angeles nung nuka rin makalagay ing state-of-the-art Disaster and Command Center. Tukluking 80 million pesos kanu ing meging budget para king first at second phase niti o ing migit metong 1,000 kilometro ning fiber optic cable magumpisa king Clark hanggang northern ng pong southern Luzon. Agpang kang Mayor Edgardo Pamintuan, progressive o continuous iting proyekto kaya naasabi nung kapilan niya mayari iti dapat agagamit na ngeni para king seguridad dareng Angelenyos. Kasi continuing yan eh. Ang phase 2, more or less makokompleto kami. Pero hindi nakokompleto yan palagi. May continuum yan eh. May progressive yan eh. Pagkatapos, mayroon pang daladalang gadget yan. Kahit na nahulog yan, kahit na nandun yung daladala mo kahit saan ka pumunta. Sa lukuyan kanong 89 na ing makalaging CCTV king syudad, dapat migit 100 kanong target dang bilang kareti, abalaw sa panigobra ning munisipyo, kaya bereng kasaup king pribadong sektor. Dito yan eh. Hindi ko alam kung ilang set. Per set, meron 3. Isang dalawang mobile, isang fixed. So lahat yan 80 something. 89. Oh, 89. Pero ang target po natin is 100. More. Para naman king pamuntok ning kapulisan king Riyun ay Police Chief Superintendent Aaron Aquino, epektibo at makasaup ing makantining sistema at di nang puge ing LGU ning Angeles para king masanting a proyekto. And that CCTV had been already an effective tool for the PNP to work so that we can be working more efficiently and effectively. And we all know that through CCTVs we could solve crimes. We could exactly identify the person who committed the crime, and we would know exactly what happened during that particular incident. Ako po Gab Trinidad para king News Force Pampanga. Balitang tuto king Balen Susuyo.